Pa u svakom slučaju pozitivno, znači kao što se zna da je turistička privreda zaista najviše pogođena, mada naš narod bi rekao svako onaj ko nešto ne radi da je on najviše pogođen, ali realno znamo koje je učešće bilo turizma u budžetu Crne Gore. Desilo se ovo što svi znamo što se desilo, tako da je zaista maksimalno pogođena. Znači nema ni jedan jedini segment nema gdje se može nešto iskoristiti, da kažemo uslovno, da li plaže, da li hoteli, da li tako dalje i tako dalje. Vlada je, kao što znamo, već i do sad reagovala u određenim segmentima i mogu reći vrlo pozitivno. Ovaj treći paket mjera koji je najavljivan, da kažem, dosta dugo, zaista je maksimalno dobar. Moram reći da sam i čak iznenađen koliko je učešće toga. Znači, ako imate 2 godine subvenciju kamata, ako imate pokrivenost dijela zaposlenih tu, smanjenje PDV-a, moram reći takođe da zaista je nelogično i tu mislim da se nije dovoljno poradilo vlada i država Crna Gora, zato što je cijel teret, čini mi se, pao na Fond za razvoj. Znači, bankarski sistem Crne Gore u ovom momentu, možda će mi zamjeriti, ali ovo je istina živa, kao da ne funkcioniše. A sve su to majke banke koje u suštini nije su donijeli 1 euro u Crnu Goru, nego su to depoziti građana Crne Gore, a oni su se potpuno sada zatvorili, imaju kamate koje im idu i oni sada funkcionišu, da kažem, sa njihove tačke gledišta vrlo dobro. Ali mislim da je ono što je bilo prije svega ljudski i vrlo korektno, da svi podnesemo taj teret jednako. Što znači da su morali da se uključe i sad davanje kredita. Vi imate, ne možemo mi reći da su firme u Crnoj Gori sve nesposobne i da nisu likvidne. Tačno da je ovo pogodilo svakoga, ali u svakom slučaju su banke morale da podnesu dio tereta, ne nikome da daju ništa džabe, nego da u svakom slučaju pomognu da, što bi naš narod rekao, da se premosti do određenog trenutka. Neće ovo trajati, vjerovatno vijek vjekova, ako će trajati doživotno, onda bolje da svi sad odmah znamo da ne postojimo više.